Sanibonani guys, igama uNgqobile ngiphathela amazwi e-Inimba ngomhla ka-20 March. Guys, singathi udadewabo-ke kaHlathi uhlohlene nomfowabo ngoba impela izolo naye uphinde wakhuluma into efanayo kuThumeka. Bebekade behleli bebathathu, kuyena uNtsiki, kuThandeka kanye naye-ke uThumeka. Hhayi, wase wayivusa indaba-ke yokuthi sonke lesi sikhathi bekade kucholwa umfowethu Umthetho, kuthiwa nguye owabulala uLikamva. Kodwa-ke wena Limise uyahluleka ukuzikhomba. Uzitshola nini wena? Wathi uthetha ngantoni ngoku? Wathi ndithetha ngento yokuba wena wawungamfuni uZethu, ungamfuna la ebheke ngakhona, wagcine usuwenza ukuthi unyana wakho angakuthandisisi kakuhle. Nixabana mihla namalanga. Uwe owamdrayiva out of this house ukuba ahambe ayofumana leya accident eyenzekayo. Uzitshola nini wena? Kudala Sithule, isikhathi sokuba uzitshole nawe. Guys, Thumeka wathuthumela intukuthelo. Uthe sukuma lapho phansi, wathi isikhathi sokuba uhambe, wathi akukho la ndiyakhona, wena kuzomele umele inyani. UThumeka wathatha isikhwama sakhe uNtsiki wasijiba emnyango. UThandeka wasukuma-ke manje kubonakala ukuthi hayi cha, isizobambana ngehluthu-ke manje straight. Wakhuza uThandeka wathi, nawe Nsiki, kutheni ngaso sonke isikhathi uhlezi ufuna ukubasela umlilo apha? Bengamele uthethe ngalolu hlobo. Wathi kumele ngithethe njani? Kumele alazi inyaniso. She needs to face the truth. Naye akekho msulwa apha, hleze njalo ethanda ukuzenza i-victim uLimise. Hayibo guys, kushuthi-ke lawo mazwi-ke amphathe kabi uThumeka. Wabuyela endlini-ke ethuthumele. uHlathi ubuye emsebenzini nje guys, usadiniwe uThumeka. Wamane wakhuluma yedwa wathi ndiyatshola apha kule kuthiwa yimina wabulala unyana wami. Ndimbulala njani unyana wami mna? uHlathi. Bathi lalela lawe Thumeka, ndidiniwe ngoku mna. Ngidiniwe ukuthetha ngento eyodwa. Ndiyabona manje ukuthi kulo mtshato ndilwa ngedwa and ngikhathele ukulwa ngedwa. Wambamba la emahlombe wathi, Thumeka, uma kuwukuthi ufuna i-divorce kulungile, ndizokunika yona ngoba sendikhathele ukulwa nawe. Hayibo guys, reaction kaThumeka imane yangibambisa ongenzansi, cause uNtombo not so long ago uyena owathi ufuna i-divorce kuHlathi. Waxelela wonke umuntu emndenini wakhe, waze waxelela abantu balaphaya koBhikitsha, waze wathatha imithwalo wahamba. Kwayibona abantu makabamandla bamlandayo, ethi yena usegqithile ngalo mtshato. Kodwa emva kokuthi uHlathi akhombisa i-facial expression serious ngendlela esingakaze siyibone, emtshela uThumeka ukuthi lalela, uma uyifuna le divorce angeke ngisakuncenga, ngizokunika yona with a silver platter. Guys, umane nje uThumeka wagcwala iy'nyembezi emehlweni. Ugirl ngathi uyaku-enjoya ukuloke ahlukumeza uHlathi, amkhumbuza ukuthi ungumbulali kaLikamva, kodwa hhayi cha, ukudivosa ngathi akakufuni. Ufuna nje ukuloke ehlalile amabandla, eloke nje echola uHlathi, eloke empheka kancane, eloke emfraya nge-frying pan. Ngathi ikona ku-enjoyayo lokho, but ukuthi nje kudivoswe akusesiyona into ayifunayo leyo. Kanti-ke naye uHlathi usekhathele, Nkosi yami, udikiwe umntana omuntu, ukuthi njalo mebuya emsebenzini ekhathele, efike ekhayeni elizoloke njalo limbasela umlilo, limshutheke emlilweni, limshisa. Hey, uyazi uma ubuya emsebenzini ngathi ungafika ekhaya uphumule, uthole ukudla okushisa okufudumele, udle, uthathe ishawa efudumele, ungene engobeni, uthole unkosikazi wakho yabo ekhona la ekusaphotha, eshaya ismile, yabo ekunikeza nje lelo themba ukuthi okay, now you are at home, a warm home. Hhayi ukuthi usemsebenzini uyathethisa ama-client, uyabuya ekhaya uzothethiswa nawe. It just doesn't feel right. So uHlathi is tired of that and now he wants a divorce. Guys,
Akupheli-ke lapho. Le koNgcokana uqhubekile-ke wabuza u-Azande ukuthi what's going on here? Wathi ngihambile mina iy'nsuku ezimbalwa ngiyolanda ama-client laphaya e-overseas. Mengibuya la ngitshelwa ukuthi angisezoba inkokheli yase-Ingcokana Industries. Lazarus, tell me what's going on? Guys, to tell you ukuthi uLazarus umane wathula wathi nya phelelwa amazwi ubhuti. Hey, waqhubeka unina wathi kunjalo nyana wami, kunjalo nje wena ngesikhathi ubhizi ufuna ama-client ngale ngapha baplani ukukugxotha, baqhamuka ne-strategy sokuthi makuhlanganiswa amankampani womabili and then uLeader kuzoba nangu makoti wala ekhaya. Wathi Azande, ubiza phela u-Azande phela-ke uZoleka wathi thula wena, thula nje wena. All he did was to backstab me. Guys, tell you. Waqede wathi ngingamamenemene apha endlini. Wasukuma ubaba kaLazarus wama ngeenyawo wamane wasuka u-Azande waphuma endlini. Kwabonakala guys ukuthi i-meeting ayivazi iqhamuke nesigqibo esizosupporta noma esizokwamukela wonke umuntu because u-Azande is fuming. Akupheli-ke lapho. Uthena-ke ubaba kaLazarus esesemnyango exoxa efonini waqhamuka u-Azande eshunqa amalangabi. Wathi, mkhulu, wathi ye wena mfana ngisasefonini iphi respect? Wathi anandaba ne-respect yakho mna. Ngifuna ukwazi uba nisithathe nini isigqibo sayo yonke le nto le. Wathi lalela la mfana, uzonihlonipha phela kukwami apha. Wathi wena tatomkhulu buhlezi uthi mina ngiwunyana wakho, kodwa manje sukwazi ukungenza nje. Wathi ndithe umuzi wami lo uzondinika inhlonipho. Uyandiva uba ndithini kwena? Guys, kanti-ke kuzothi kusanjalo ahambe ubaba kaLazarus aye endlini ayofundela ama-SMSs aphuma kumuntu wakhe athandana naye cause bekade kukhulunywa ngo-I miss you, I love you, konke leyo nto leyo. Shaya ismile ubhuti sengathi akwenzakalanga nto. Kanti uyeza unomfundiso. Uthe mefika nje kuyena wathi dadewethu kuzomele-ke siqhamuke nendlela ezobe inqubekela phambili. We can't live like this. Wathi iyiphi into esingayenza ukuqhubekela phambili after what you did to my son? Wathi uyabona wena Zweli uyakhohlwa ukuthi mina ngifihla inqwaba yemindululo akho. Mina ndazi izimfihlo zakho ezinkulu kabi esendizigqibe iminyaka ngeminyaka. Yabona-ke manje you've made the first move. Imove elandelayo izokwenziwa yimina. A tit for a tat. Iso ngeso bhuti. Wathi usulibele ukuba ndiyazi mina uba kwenzakala ntoni kumama kaLazarus benoNongceba. Usulibele ukuba wafa kanjani unina wabo. Ucinga ukuba bazofila njani mengase bazi ukuba wena unesandla ekubulaweni kukanina. Waqede wasukuma wahamba nomfundiso guys. Eshiya-ke ubaba kaLazarus ethuthumela. Kuyacaca ukuthi ubhuti ubesenza izinto ezimbi before eseze wakhohlwa ukuthi wenza amacala and wakhohlwa nanokuthi wam-involve udadewabo kulelo cala lelo. Angase impela awakhiphe-ke la manyundululu mekwenzeka bengaboni iso elilodwa guys. So guys, kushubile-ke manje. Singathi loya mndeni bekade kune-small crack, kodwa le crack ilokhu ivuleka. Usuzoze ubona umuntu ongale kule crack. Cause mangase ngampela kutholakala ukuthi ubaba kaLazarus has something to do with uLazarus akhule without a mother, uNongceba to grow up without a mother. Guys, you know what that will do? Kwaye leli shishini abazama ukulenza elihlanganisa Ingcokana Industries ne-Khosela Tech angeke saqhubeka. No. uLazarus will never want inkampani yakhe izogwinywa Ingcokana Industries after esetholile ukuthi uma wakhe akekho nje emhlabeni ngenxa kayise. Never. So guys, the war has started. Kuzocaca ukuthi ubani unezikhali ezibukhali kangcono. Qhude manike guys. The war is on.
Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nicomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqobile ngiphathela amazwibela